Isikhathi kanisele sesilethe kambe sho ufike ngalesi sikhathi endlini usudlile ma sithe ususenza into ezizazi zama-2000 zokuhlema phandle la hayi baba ngihambe ku-consultative meeting eCrystal Lodge. Consultative eCrystal Lodge usungena amalodge wena usuhamba amalodge phela mina ngizazi kahle into ezenzakala amalodge amanyaka wodwa usuliphendeka wena Sekesilethemba uqakathekile ukuthi umntwana kangeke into eyenzakala thina njengezakhamizi kumele bebekwazi izidingo zethu njengenkokheli bona khangela khathesi amanzi ayahamba wena upheki ungayimi wesifazane kuyamele ngiyesibhoraneni khonale khathesi lesikotshe sifile siseduzane uyakwazi ukuthi thina lo mntwana hamba nge-wheelchair umgwaqo ugcwele ama-potholes kame ngizathi uthwala amanzi ekhanda ngithi kufuqa umntwana nge-wheelchair kuyakwaniseka khona lokho so nxa ihambile layo wazi representa nje njengabantu abagogekileyo it's okay it shows ukuthi la uyafuna ukuhlanganela babekwazi izidingo zabo Nasilethemba yekela ukumela umntwana esenza into ngathi yiyo lalela ngutshele maku ukuthi wena uthi kona inkinga izikotsho ezibhorane ngiyakumisa konke lokho akusela umuntu ozakuya kukha amanzi ngizawathenga ke mina amanzi kona vele hluko bani lema-consultative lawo awenzayo umehluko bani wenziwa meeting lawo Sekesilethemba phaphame emaqandeni ngoba kwenjani wena lama meeting aqakatheke kakhulu thina njengezakhamizi ukuthi sihlangane nalabo abantu lapho sibekwazi ukuthi kumbe kule budget eyenziwayo kumbe kulani sibekwazi ukuthi kwenzakalani njengezakhamizi kumele sihlale si-well versed ukuthi benzani njengenkokheli zethu lalela ngutshele uzathenga amanzi uzuthenga namanzi okuflasha lalela ngutshele ngiyakuvaya konke lokho angisafuna ukuzwa umuntu esithi ngiyaku-workshop ngiyakuma-meeting I'm putting an end to it right now. Sekesilethemba ungathanga utshelanga ungacabangi ngenhliziyo ama-consultative meetings they are very very important. Shut up Nasilethemba akuthuli ungizwa ukuthi ngithini ngithi mina angisafuni ukuzwa umuntu ethi ngiyakuma-meeting finish and clear kuphelele lapho. Ngicela nishewezeni bantu wenkosi. Salibonani obaba. Baba Khansili, wabingelele obaba kuphela. Omama balapha lathi abatsha uthi ukuthi awusiboni. Hayi, indawo utatazela so. Indawo lamawara. Beni uya khona lapho beningakafiki. Ngabe uvele waqala ngathi phela yithi abantu akusikho majaha. Yikho. Kathi baba Khansili wabingelela intsha lawo baba. Sokhona phela mama futhi labagogekileyo futhi bakhona la. Ngabantu futhi la. Futhi yibo futhi abahlukumeleza kakhulu xa ikhanseli ingasebenzi kuhle baba. Hayi. Indawo ekhulumayo yezwakala lishabe laze la ephukile. Into yakhona thina njengokhansili sifuna kulungisisa zonke inhlupho zalapha sigaweni ngokuphangisa indaba yamanzi le mama oyiqambileyo iko kade ngibuza kakhulu sicabanga ukuthi njengokhansila sifake ama-CCTV izibhorane zonke ukwenzela ukuthi siwona amasela lawo atshontshayo lawo siwone ukuthi mbali okulala izibhorane kukhona indloko kukhulunywa ngu-city council thina sifuna izibhorane not ama-CCTV ezibhorane. Yona imali ama-CCTV vela ngaphi? Sikhathele kudlalwa yini lini? Ninje ngumuntu ophila nobuphofu
ngihluleka lokubana ngihamba esigabeni ngenxa yamaphojosi agcwele imigwaqo yonke leyo. Nxa lisenza amabhajethi libakhumbula ukubana kulabantu abaphila nobuphofu labangabonisisiyo abadinga ibraille kumbe i-large print. Ngikhuluma kunjenjena kulodadewethu lo ohlezi lapha eceleni kwami akezwa endlebeni njalo akenelisi ukukhuluma kodwa libuyile lapha alizanga lo muntu oza interpreter i-sign language. Baba Councillor, I think lina kumele libuyele ekhansilini belifundisa ngendaba ezinjengalezi. Hayi, kuyezwakala sibili. Liyabona thina njengokhansila sifuna ukuthi sizwanane labantu, sikhulumisane labantu. Kuzwananeni khonapho baba Councillor ngobamba umlomo uqinisile lujaha lophila lobuphofu. We need i-transparency baba yezwa. After that thina sesifunani i-good governance. Yazi ukuthi njini? Sifuna lokuthi abantu babathembeke ukuba honest. Accountability imali zenezimali zethu izidla zenezi. Siyangaphi imali zethu? Konke lokhu niyakubhala phansi. Niza kukhuluma ku-full council meeting. Enye into mama engithintileyo kakhulu indaba yalaba abagogekileyo. Nizayikhuluma sibili ingithintile indaba leyo. Mina njengoba ngivotela ngangena lapha ngiza kuyenza khona lokho. Kodwa into ekhona asibhadale namanzi. Abanye benu vele kalibhadali likoshiwe nyanya. Khona lokho lakho kuyaphambanisa kakhulu. Umsebenzi wa council kuyaphambanisa kakhulu. Abantu kuze libhadala amanzi. Councillor, Madam Bicha. Councillor, ungabhadalela amanzi angekhoyo. Lithatha imali lisiyathenga imota zenu ezilenkalakatha zamaviri. Ngapha lithi akula mali yokubuthi izibi. Ngapha lithi akula mali yokuthi abantu banatha amanzi ahlanzekileyo. Councillor usihloniphe wena. Usijwayele wena councillor. Usihloniphe wena councillor. Umoya wami ngithi simoya wami usihloniphe wena councillor. Nesiketem. Baba, ngakutshela ngathini ngama meeting enu lawo? Nkosikazi. Ungunkosikazi ohlakaniphileyo. Ngifuna ukuthi ngithi kuwe ngiyaxolisa nabantwana. Ngoba phela tala ngihlezi lapha ngilalele. Ngabona ukuthi kubalulekile ukuthi from time to time ibe khona imbuthano enje abe khona ama meetings kakhulu. And it is very important ukuthi abantu nathi silalele nabaphathi nabo basilalele. Ngifuna ukuthi ngithi mina nginitshela izandla ekuthi nihlangane ningumphakathi nihlangane nabaphathi besigaba okhansela lapha kukhulunywa ngento yesigaba le. Ngoba njengihlezi lapha and I saw that it is of paramount importance that service delivery, it means transparency, is accountability, council, it is engagement. So I want to say ngesikhiwa abantu umphakathi I am very special equal partner nesiphathimandla sibambisaneni sithi khona amandla ebantwini babe khona lapha wonke kulungile. Babe khona lapha wonke kulungile. Wonke kulungile. Wonke kulungile. Wonke